Kentok ke Kongres halor ke jeng penkela ya kenhun menteri ter bakane ke jeng le kedai kamsan pertai. Kentu ke NPYF ya ke HEDC ban persyak ya ke jeng ti uranium hapo kibor jong 6 schedule. Yada ki pulit ya ki norep ke jalan ke jeng tombor ki nong karbi ha lapangap. Dan yang kedua kibor punya distrik na bro arliang ha kalai putrik mentau benai. Pat ong ke KSU balengba ka RTI lab baterwaja ka usim ka hima maharam sya ki BSF kam ke menjur na ka eksekutif dorba. Ki kubor ki babnya kejeng penkela thamai dang shen ha ka kenhun menteri bayalam dau Konrad sangma ha ka ba prangut ki menteri kerasya penhiar syuki kentubi ubak poleng do ke kong amperin leng do bat U80 mondal ke penkendit igi babon kentubi ke seng kongres ha ke jela. Hap kentho alor kani unong ilam ke kongres ubak Manuel Batwar ulo ong ba ya kitu ki betre khambha ladai ban ai khusnam bat ailat bakin beteng ban bat ya ke kerdan menteri bat ki kam jongki ubak Batwar ulabu jengkeli ya ke jeng temu ke badan halandet jong ke jeng penkela ya ke kenhun menteri ke badang shen da ke baong ba I kumba don bentah kesan pertai ha kate ke jeng penkela. What I see is that there's no merit in it. There's no merit in it in the sense that so even good performance is not being rewarded, but rather is being penalized. And people who are being rewarded are people who are able to put pressure. And people who are able to put pressure, to me, looks as if the pressure is not even coming from individuals, but is coming from certain organization which is outside of the state. The MDA government, especially the NPP, is actually working on the invisible hands of the BJP. Okay? So I'm a firm believer, and it's showing its ugly face every now and then. And so is this portfolio change that is happening right now. I have this firm belief that the BJP has a lot to do about this. National People's Youth Front Miklaya Unit kelakan tu ya ke Khasi Hills Autonomous District Council ban penenkam ya ke bor jongka hapok 6 schedule ban persya ya ke jengti uranium ha ke jela ke NPYF kala ai ya ke memorandum show chief executive member jongka KHDC uba syambor lang renja da ke bakentu ban tuklar mardor halor ke office memorandum ka badang shen ke balapan mi ke sarkar India ha ke bedai bat ke jengwat ya uranium. Working President ka NPYF ubak bajab pengrub ula banjur baka ke HDC kedai ban le estate bat ku jengmut ban yada ya ke hok bat jeng mentoy jong gitrai ritrai muluk. Te nyawan ban ya krani CM bat ngila ai da ka memorandum syai ban shimkhia bat ka union government bat ban use ya ka 6 schedule kum kata ka state ding ba ka para 12A B kaba kum kini ki judge an ki bawan po government of India kin long exempted through a presidential notification te ngina ay kani ka city siya I honorable CM jong ka Khasi Hills Autonomous District Council but nakaliang ka jong iru idaong bain sa shimkhia ya kani ka kam kaba dai kaba kongsan na kamenta ka state ka jongi. Lami ke jeng ikan at nin ke singi hal pengap hadin belakan nok badan gumbasan pengut kinong syong syenong karbi kila tombor ya kinong repnar da ki juri siat sim ke bala penlong ya kumbalai pengut kinong syong syenong kentup ya ki kente ban pet kerat nok na da ke jeng ting ki pulit kami klia kila kloy bantu kelar da ke bapen kam da ki sti ban yada ya kinong syong syenong hapadeng ki pentah ke ba leng ba ke jeng kloy ke jongki am syam ladan mensau usumbut Menteri Rangba kajela ubak senyau balang dahar lapan pau ya kejeng sokia lor kene kejeng ja da ke bapentip baro arti district kata ke West Giant Hills District bar ke Karbi Anglong kelai menjur ban ya kenduk ban penlong ya kejeng lah haklai puterik unai lur arah jarap san ban penbet ya kene kejeng ikan at bat ban thau ya komiti penyasuk. Ang dia chong meeting ga besar ma the frame committee wo lam baklam mulum lada ga ar pundi mali phau trik mo yu chong both side of the district admission hang wan ra ga peace committee teto ga lites kam ani na sa thu ini por do por asba sa bertut di buyong ni
Dan ini kelam bisi le mo Delhi ro masa do monde walu. Ta haju poru idem in chat situ ada discuss mau. Temalum la de frame next situ uchonga. Is committee board saja bi. District administration. Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District kalakam ba katkum ka RTI lapen pau ba u sim jong ka hima maharam u niandro sim yong ultrwa jaka syaka BSF klam ka menjur shwana ka executive dorbar na ka banta bantai ya unit headquarter kabanan hajan kwa mula hapo Karanikor Civil Subdivision ka seng kalapan pa ba kadang persya ya kene kijingle tat hadu ba usim bat ka dorbar hima kin ai ya kijing tho kaba pernah ba lapendam no ya kijing temu jong kene kijing terwa ya kejakar rep kaba nyupo akar syaka BSF na kalang jungi golong bang penpau kijing peram nomor hadu mentana kalang usim parla warno mud barna ban ong bala weng no ya kene isu spai te kumbalong hi na kalang kaseng mi kwa ang pentikna hamni ba dalilai nginam parla ban song thai nginam parla ban sabjar kat hadu bu usim rengkat bat ka dorbar hima kin ai ya kita kirai ki basai ki ban ya tu sai ban pentik ba kun ki hajar ban ong bala weng no ya kan ka jing tmu ban ai jakasong jakasa ala ne ban ai residential area ya kita ki sipai ha ki jakarep jong ki kun ki hajar ke maram North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy Shillong kalapenlong ya mini marathon run for Ayurveda haplau jong karaj Bhawan ha Shillong mentakasngi banrake ya ka Ayurveda de ka Bashipo ya ka jing mare la kawe lama da ulat ke jalau CHVJ Shankar lawan bani simbenta da ki babon ki bakentop ya kinong ilakai ki samla pule ki he sarkar bat ki basuntanat ya ka kwat ka kya ki bapen saprang ya ka jing tip sapang ka Ayurveda bat ki jing don kam jongka ha ka bakenti ka kwat ka kya bat ke bha kamiat ke Bapura. On the occasion of the 10th Ayurveda Day, the theme Ayurveda for the people and planet is most relevant today as we strive for the healthier society and a sustainable world. Ayurveda, our ancient system of medicine, not only promotes physical well-being but also emphasizes harmony between the body and mind, spirit and nature. On this occasion, I urge everyone to adopt the wisdom of Ayurveda in healthier day lives and contribute to a lifestyle that nurtures both personal health and the environment. Hadin katukan isngi bagi kelam yo bam namar kajing duk palat kawai kalong yeng na kasnong umsok ma kelayo ay kajing yarap ke badan kam lang ba kajing shimkhya jong Federation of Khasi Jaintia and Garo People Umling Circle katkum kajing batay sekretari snong uba tarban lang do akatay kalong yeng ke badan sangut kidkhat kalamat ay kajing ek ke bakraw ke balawan ra ay kajing snokhya ay kipaj ba nong snong kani kajing le jong ke FKGGP kelawan kum kajing kerku ya katay kalong yeng dari bangali lagi kemat kena ke jinlung mensim haba nasyam bat tungku mat lagi jong do ani por bagi syamsha bagi mat saya jinjar do kena kata nang liang pos yang unit sini juga FKSP sama lain unit kalau pesung pesam ini kenyap sini kena liang juga hawat nimla manai sibun hendai tangga jenis nok tilang lembagi jenis trelang jong mimbar ke jongi nak jenis Arab markeliang ke jong mimbar jongi salak ban poi kumne mar kendat kum mar bam ban kong cái nghi sự phân phao tăng ca trình sông ngụ sibun nak mata cái trình siêu jong phi ya trình y jong phi cái này cả tâm lagi cái long jing jadi kini ki arngut sejur berkunjung obat ki kun ki arngut ki song ni ling ga rit teng ai sung ya phi soi sin nak mata cái trình wan jong phi ang ne posnong jong ni ban wan pe tâm lagi cái long jing jadi kini ki sejur Usumbur Menteri Rangba Ubasnya Balang Dahar mentakasngi oleh Simbenta Hak Skill Enhancement for Horticulture Development and Sustainability Program ka program ke batmu ban kentiu ya ka kamrep kamriang hapadeng kinong rep akathan stay lam mi lapenlong da ka Nehru Deen Dayal Upadhyay Community College and Skill Development Center ha Wajer West Jaintia Hills District ya kan ke program lapenlong da ka jintre bat katnat horticulture ha Nehru Tura Campus bat labai tengka da ka ICAR IIHR Bengaluru
Nito ang the first time nga ay tao ito ay pagkakalit sa mayayari. Marapan grade school ng professor ni Rock sa video pa rin ang ulo naman. Kanito kasi kalong the success is because of your initiative. Thank you to all of you. Especially yung mga hindi namin, yung mga nokso. Kung nangyari ko niya ito sa kami, yan ito sa college in the Church and the Tower. Talagang yung mga Yuyo kung nutong at pagpapalong sa Manyo, yung selo o orang kita minori pumayari. Kinong yalam jong kahnyo trap Youth Council Ribhoy 7 unit kilalet mi syaka office jong Deputy Commissioner ban panpau ya kajing bagi snong nang kendong kia kendo ha ke babon kiliang pakentup ya kajing bombiang jong kajing penyo internet bat kajing penlip boarding bakha kha ka council kala IT ya ka memorandum syaki bor balik mi jong ka district da ka bakdau sha ya kajing don kam kerke ban panbhaya baro ar ki benta kata kajing penbiang ya ki kor internet bat kajing penbiang boarding ha ka thang kata ka jingi ka bay kendu ulong habari bat ka jimbombiang tikna jong light nang ta ka jimbombiang tikna habari bat ka network system bat nanglang ji kum gesang iskwa an pawi pi ulong bang yimju presya e kita ki development lane ki project ki ba ka central government ka ai sya ki pai ba jong ka dong ka than jingi bat kumju ri ka state hibro ko henry ka e ka bangi kwa banong haba pi ai kene ki ya kini ki project ki development sya ka dong bat ka state hibro ko ka long ba phihap pan perkhat lem sya ki pai ba lane ki BC ki ba sa sya than nong kendong namar ba ka jimbombiang jong ka light ka batikna ka jimbombiang jong ka network system kata ka bangi la bu ya ki issue ka jingi hau ne u project director jong DRD nanglang ju ulong ba unsa simkiai kene kam unsa tho sya ki high authority ka Tura Christian College kala rakhi ya ka foundation day ga bapra jongka mantaka sngi ha Christian Girls High Secondary School Chapel Hall ha kani ga sngi lawan manishimenta da unong ilam kalyang persya Dr. Mukul M Sangma la samru ya kusna best teacher award nagabantau snam arajar saw arapsan sha u baldhora M Sangma bat cha ka sangjam menla ha ka jingkran jong Dr. Sangma ulaban jor ya jing kongsan jong jing la shimet bat da bat ka bentah jong ke jing hikai ha ka basandur ya ki samla ki bedang khedang san in the field of education which provides the kind of platform for preparing and shaping the life of each individual we as individual is productive enough capable of contributing in as much as possible in sync with the unlimited strength that we have been blessed with. The human brain and the capacity of human brain to imbibe knowledge is limitless. UMLA kanang stan ba Gabriel Walang hinin kesngi ulapan kuburam ya kisamla puli kibala le bha ha kiliang ka puli puthi ka arts bat ki kamila ka sport ha ka third MLA Excellence Award arhajar san kibala long high school Anderson ha West Khasi Hills la penlong da ka bana Rick Foundation ha kani ka program la sakhi ya jingadon jong ki babon ki pokmat ki he sarkar ki principal na ki school prepare bat ki college ki samla pule bat ki kme ki pa ha ki jingkran jang UMLA ba Gabriel Walang ula penslori ki samla pule ban treshitam bat ban job ya ki jing ha ki jing ya dan ti jong ki da ki jing tumu ban kente ya ki jing thung se ha ki jaka rap bat ban pensap yang jing tip sapang ki jing kongsan jang ha ka yo ka kot ka culture bat ka Mariang ha Mikhalaya ka Mikhalaya State Bamboo Mission ha ka Mikhalaya Basin Management Agency klarke ka World Bamboo Day nen kasngi ha multi-purpose hall jong ka office UDC ha Mairang kani ka jing rakhe ka longkum ka ransan ban persuluri kana school ban panpawi ki sap ki phong jong ki bat ban panya so ya ka snong ka thau ha ki jing pensap yang pensa bat kan te yo se lengba ki kam baper Mentang ini pai kajing long jaman kesembilan hatura kajing krek kalong 8 degree Celsius pai kajing shit kalong 50 degree Celsius kajing sem ka hau kalong proposal na kispa bat kajing hap selap kalong reu milimeter
Hamba phai pat anong ba shalong ke jing krek along kendai degree Celsius ba ke jing shet kalong apsau degree Celsius ke jing sem ko hau kalong kendai puai na kisispa ke jing hap selap kalong prapon real milimeta kat bah jawai pat ke jing krek kalong apau degree Celsius ba ke jing shet kalong apsan degree Celsius ke jing sem ka hau mata singi kalong prapon real na kisispa ke jing hap selap kalong iwai pon lai milimeta kelak bandan ke jing hap selap ke jing ti uperthat agi babon ke jaka hatura shalong bat jawai Shoban poi sekubukut jong atuk kubor ngi pe biang sisi ni kemat bakongsan. Kentok ke Kongres halor ke jong penkelaya ke hun menteri ther bakani ke jing le ke de ke kamsan pertai. Kentu ke NPYF ya ke HDC ban persyak ya ke jing ti uranium hapok kebor jong ke 6 schedule. Ida ki pulit yakin norap ke jalan ke jing thombor kinong karbi hala pangap dan yakin duk ki bor punya distrik na baro arliang ha kalai putrik menta ugnai. Bad ong ke SU balungba ke RTI lab terwa jaka UCM ke Hima Maharam Syaki BSF klaim ke jing menjur na ke eksekutif Dorbar. Tiap perlok ke tengah pos kubukut jong tuk kubor jing meta ke janmit hadu men syam yang berpilih syaki sini kubdai pi barok. State mourning for 3 days. During this period, all official entertainment, ceremonial programs and public celebrations will be in abeyance. However, essential service activities under Seva Saptah will continue while ceremonial or benefit distribution events stand postponed.